Adik. So bila saya kecil kan, aku macam selalu ingat macam mak dengan bapak saya stingy, tak kasih duit semua. Kena tak tahu sebenarnya kita how to say in Malay, not rich lah, very poor. HDB flat, satu room aja. Bila mak saya nak beli macam uniform kan, dia purposely beli yang lebih besar sikit. Boleh pakai lama, boleh pakai banyak tahun, 3 tahun boleh pakai. Kasut ada lubang-lubang pun pakai je. And then kalau nak makan, nak pergi keluar makan pun tak boleh, tak boleh makan di restoran. Tak boleh. Setahun sekali makan macam KFC. So kita macam, yalah, aku struggle lah, family saya struggle. So bila saya kecil kan, aku macam selalu ingat macam mak dengan bapak saya stingy, tak kasih duit semua. Kena tak tahu. Kedekut. Aku tak tahu dia orang tak ada duit. Parent kerja apa? Bapak saya security guard daytime, then night time watchman. Habis mak saya macam dia try part time sini, part time sana lah. Kadang-kadang dia pergi macam hawker center, cuci-cuci atau kasih kopi-kopi.